Ibu PIKK UP 3 Lisa. Ibu silakan terasa. Oke? Ya, pegang satu, pegang satu. Oke. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, ayo. Head start. Ingat, belum diingatkan. Ambil dulu secukupnya, sebab itu harus dipakai, jangan dibuang. Tømmer en shot, to shot, alle her skal ned. Gutta står i kø for å legge ut for det. 1 menit 50 detik. Jangan berlebihan, sebab itu harus dipakai semua. På for å vite at jeg er konge. Oke, 2 menit 55 detik. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det. Oke, dimintakan kepada yang peserta mohon berdiri. Mohon berdiri. Mohon berdiri, cakep. 1, 2, 3, waktu dimulai. Silakan. Musik. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word. Head start. Trenger ikke ha noen kroner på for å vite at jeg er konge. Du vet hvor festinga foregår. Head start.
Tekstene mine har det. Om du ligger bak, er det vi som sier ha det. Heller ned på høykant, alt det vi får tak i. Du vet at det her er vanlig. Trenger ikke ha noe krone på for å vite at jeg er konge. Du vet hvor festinga foregår. 1, 2, 3 steg foran deg. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word, head start. Tømmer 1 shot, 2 shot, alle her skal ned. Gutta står i kø for å legge ut for det. Trenger ikke ta med lommeboka mi, for du vet at det her er vanlig. Trenger ikke ha noe krone på for å vite at jeg er konge. Du vet hvor festinga foregår. 1, 2, 3 steg foran deg. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word, head start. Vil du være med, må du holde hele dagen. Jeg er med, så bare la meg vite når. Du vet at det du blir fortalt, det er word, head start. Trenger ikke ha noe krone på for å vite at jeg er konge. Du vet hvor festinga foregår. Head start.
rasa dulu Bu ya. Jadi hari ini nggak ada Tapi jupe rasa bukan berarti ini ya menambah kemewahan nilai. Ini kan jupe menurut jupe ini ya. Mana tahu. Oke ya. nggak ini hari ini ya. Pokoknya Ibu, kalau seandainya masakannya ini asin berarti minta kawin lagi. Jadi siap-siap. Nggak apa-apa lah poliandri. Bismillah. Aduh, gimana rasanya? Endul, tapi kering nih Bu ya, memang ya. Iya, Oh, ini betul. versi kering. Ini keringnya. Ya. Siapa lagi? Jadi memang betul-betul ini benar-benar terasa cabenya memang terasa, Gimana? bumbunya terasa, terus itu telurnya juga terasa di mie-nya. Oh iya. Oke, mie pakai telur tadi ya Bu ya? Oke, benar. Iya. Iya, ini mie asli. Dia ahli mie Aceh. Spesialisasi analis kerja mie Aceh. Mantap, Masin. Masih, berarti kali lagi karena udah cukup teh. Hasil Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Jadi kita nunggu keputusan Dewan Juri. Ya, gimana Dewan Juri? Sudah? Gimana Dewan Juri? Sudah belum? Oke, yang kita sudah penilaian. Yang nggak ada kepentingan mohon keluar dari barisan, keluar dari tempat karena kita mengumumi kemenangan. Anak-anak ibu-ibu, Tolong disterilkan lokasi lomba memasak. ayo udah cukup rasa-rasanya. Ayo ibu-ibu, harus kalian lagi bilang, ayo ibu-ibu, tinggalkan. Maaf ya, supaya apa kita memin, ya biar tahu yang mana yang memang kita betul masak seikhlas untuk suami di rumah. Jangan sampai suami dikasih rantang, tapi nanti suami berantang di luar lagi. 5 masing-masing. Ayo anak-anak keluar, ayo. Gimana dengan Juni? Karena hasil juri tidak bisa diganggu-gugat. Dari sana jurinya menghitung. Ya, kita nggak tahu dan ibunya juga dan dewan juri juga nggak tahu itu siapa. Ya, bener ya. Dewan juri. Ya Kak Redes ya. Mohon maaf ya Kak, jupenya. Dulu sana, ayo. Anak-anak di luar lokasi ini dulu sayang ya. Oke. Ya, ini kita
warahmatullahi wabarakatuh. Ayo adik-adik sana sedikit. Ibu sekalian, Sana peserta sedikit. lomba Pas. masak mie dalam rangka HUT PLN yang ke-74. Ibu-ibu, tadi kami Dewan Juri sudah menilai. Mohon maaf, kok hari ini rasanya pada asin semua ya? Cocok. Pada kebanyakan tutur kata pada asin gitu. Hah? itu rasa garam atau keringat yang nyucur? Enggak apa ibu-ibu. Ada yang bilang membajak dia ya. Ini saya kasih tahu bahwa di antara masakan-masakan ini ada yang asin, ada yang tidak asin. Ada yang berarti ada yang sangat rada-rada sangat asin, ada yang asinnya sedang, ada yang normal. Gitu. Namun demikian ibu-ibu, karena kita juga sudah jam 12 siang, untuk mempercepat waktu. Dari juara 3 dulu ya Bu ya? Ya. Dari juara 3 dulu ya? Iya. Baiklah, saya akan mengumumkan pemenang lomba masak mie dalam rangka HUT PLN ke-74 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Juara 3 dengan jumlah nilai 1225 jatuh kepada Mitra Kerja. Diminta kepada mitra kerja maju. Juara 2 Iya, dua-duanya dengan jumlah nilai 1231 jatuh kepada peserta Perwira. Iya, maju. Untuk juara 1 dengan jumlah nilai 1254 jatuh kepada Persit. Demikianlah hasil Dewan Juri pada hari ini, dan hasil Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Iya, yang diminta pemenang untuk maju ke depan. Real ya. Mari Bu, Ibu. Iya, mari dua orang ya. Luar biasa. Oke, terima kasih. Ya, sini biar nampak itunya. Ya, remnya betul ke sana. Ya, kepada Ketua Ibu PIKK. Juara 3 ya. Ya, besok buat umumi. Boleh. Ibu-ibu persisnya mau foto bareng. Oke, silakan. Ya, dimintakan dulu. Ibu dilaksanakan untuk ke depan. Oke, thank you.